Lamsongo ani Wisnu Tirpasa YouTube channel lo. Nge sini seng phai tongo sini 32 matarbar ni nge candidate Birolal Nuartiano apply board by pai khare ni norong joto no nogoi tongoi makna nge aro tini ni road show belai ni borok kobang ke borok phai tongoi tini kaham ke kok salai tongo borok ni bising tei seng sini kisah sini leader by kok salai nei nge sini leader diki kisah sak ding kisah kok salai nei temane bagai sini road show khalai nangkan norok जों दिनै रुट शु खालायनाय नायखा दिनै 32 नं बातारबारि विधानसभा केन्द्रआव शान्ति श्रृंखलाके बीर नुवातियानो बुट गोबां माय पायरवानि बाङै जेबाबे अरनियो जों इलेक्शननि मुभमेन्टआव नायथोक्तै मोसांखे दिनै अरनियो तिप्रा मासानि फ्लेग बुबाग्रानि फेस्टुनो जागा जागो थुङो दिनै अर 32 नं मातारबारि आमदारो जे जों रयरमानि बनो जेनारेल एरियाआव गोबां माने बनो सरकार खायै तैयै खिबिर हबाखा हानि बाङै जों दिनैनि दिनाव जों आसागै तया 32 नं मातारबारि केन्द्रआव तिप्रा माखानि शक्तिनो जों प्रदर्शन खानाय जतनि खानियाव जों तिप्रा माखानि शक्तिनो प्रदर्शन खानाय पुरुगनाय तिप्रा माखानि सरकार बुबाग्रानि सरकार बसकां विधानसभा केन्द्रनि बिसिंतै बसकां 2 तारिखआव जों जतनि मकल बसकां दंनाय बसकांगो 2023 विधानसभा निर्वाचन परे ग्रेटर तिप्रालेन तबनाय बुबाग्रानो जों बसकांगो ini road show khai thaniyo busuk rogo population ini orangnya population कम से कम नरनिगो 2 हयते 3000 नि एबाब नाय ताजों तासिफोर जे जों जे हिसाबो 2 हयते 3000 नि एबाब नाय ताबकतैबो बारै दंखाना बकुनो थिक्रै alka county jisine rok phai leader ka hamrok ro no phai de suba phai tini ni o din no दिनैनि सिना अरले लिडार सो